Prime Minister amadi Home Minister unanabagi ayaba hek phangbaga all political party gi mihutsing Delhi da chatlagani haina Chief Minister Akram Ibobina haikre. Bharat ki Prime Minister oiramba Rajiv Gandhi lekhidaba numitpu Anti Terrorism Day haina palan tawkhre. Amadi Mary Kom Rio Olympics ki qualified oidre. Kurumjari ISTV na pizaba Manipuri pau miang tabiriba pumna mapu taram na oksari hauzik mapung oiba pau Assembly na pass tawkhiba bill ahum act onduna satna halu haina miyam na dabi tarokpagi matung inna all political party gi mihut kangbu ama Delhi da satna na ba sem saduna leiri Prime Minister amadi Home Minister ga unana ba yabagi ayaba hek phangbaga Delhi da satlagani haina Chief Minister Akram Ibobina ngasi first MR da pangthokpa thorom ama loirba matungda paumi singa unabada phongdokre Mari lainaba Honorable Prime Minister aduga Honorable Home Minister so koi appointment PBU haidana appointment sik tawre madu hek phangbaga koi chatnana bana adum ready da leire adu khara Honorable Prime Minister si May gi tang 27 da su Shillong da lakani hai adugum-bagi atai hanagi pre engagement leina chinna hujik phaudi appointment si piraktrieba adu adigi appointment pirakpaga koi chatnana ba loina tayari da leire mahangna makha taraduna satkadoriba khongchat asi sarkar khaktagi natte praja singi apamba matung ina paikhatkadaba thabaknina masida political party khudingmakna honnaminaba amadi mateng pangba tangai phade haikhi Sidati rajniti gi akaknaba political party amaki nate akoi mayamgi issue je state sigi issue ne ba adana mayam ju dum mateng pangwiba kasu kaidena ate party to party sing siso issue je koi Manipur gi issue ni party amakhaki issue nate state government na su hoi akoi na su daita lokum thoi adu atai na su mateng panga akoi mayam pulnamak haijebde kasu kaidena Bharat ki Prime Minister oiramba Rajiv Gandhi lekhidaba numitpu ningsingduna ngasi Anti Terrorism Day gi thoram pangthoknakre mapung oiba thoram first MR gi banquet hall da pangthokhi Manipur Sarkar na sinduna pangthokhiba thoram aduda Chief Minister Akram Ibobi amadi Deputy Chief Minister Gaikhangam Minister Singh Parliamentary Secretary MLA Police amadi Civil gi makok thongba official kaya su saruk yakhi Chief Minister Akram Ibobina haikibada lisingama samapan marfudrama thoigi megi tang kunma thoida Tamil Nadu gi Sri Perumbudur da bom pokhaibagi thaudokta Bharat ki Prime Minister oiramba Rajiv Gandhi lekhidaba numit adubu malem gi miyamna condemn tawbaga loinana numit adubu ningsingduna Anti Terrorism Day gi thoram asi pangthoktuna lakhibani Mahangna makhatana haikibada matamamada Manipur asi Kanglup Masel nungsi chanana hingminaramba adu ngasidi terrorism gi thawongna state asigi apunbagi saktam Kanglup Masel nungsi chanana hingminabagi chatnabidadi achauba chaitheng ama pirakle law and order da akaiba pibata natana state asigi chawkhat khongthang da apanba oire masi laksanaba hotnabada state sarkarna ahenba sanfam kaya chading tawduna laibaki sel thumgi phibam da su chawna chaitheng piri Terrorism gi mayokta miyam punna lepminaduna marufangna muthatna bagi tanfam lakle terrorism muthatna ba hotnabada civil society organization NGO amadi praja miyam gi chawraba thodang lei haikhi Lepa mangta nami masak waira terrorism asigi mayokta leptuna terrorism namaram koina terrorism haisi marufangna muthatna bagi tanfamadu lakle haina ai Mayam apel tawdenguri koi punamba terrorism ni mayaka santan inersi haina ay apel tu tawdenguri terrorism laksana ba state government na manamba thata honorary state asigi police force na pangal tangkat hanana ba amadi object asi tangkat le na haina su ay haina hanan kumaya tawde aduna na government kaptana terrorism laksana ba nangala banate piramasida civil society organizations in non-government organizations in amadi programming program su yang sawi hai nai apel su tawdeni
Deputy Chief Minister Gaikhangam terrorism ki thawongna kaidonungda santi purak pangamloi wari sanaduna yasinaba purakpana khwaidagi henna phaba pambaini haina Rajiv Gandhi na pamjaramba wakhalol adu ekhoi pumnamakna tung induna satlasi haiki terrorism ki thawong kaya masing yamnioi kaya kunsimun kaya landung kaya mang adung kaya nioi kaya sokapan nundun kaya ni chen amang kaya kaya Korban. Jadi Rajiv Gandhi su asyik nama pamcirga terrorism ni thorok mana diketahui. Jadi Rajiv Gandhi berusaha thawong amadi terrorism ki harusnya समस्या का अमली पेन यार कोशिश करते हैं District Administration Bisnupur na susinduna anti-terrorism degi thoram DC office ki conference hall la pangthokhi thoram aduda DC Bobby Waikhom SP Thamthing Aswangwa amadi district asigi makok thongba official singsu saruk yakhi terrorism gi wakhalol thadokpa amadi masibu mapung fa na muthatpa haina punna wasak lauminakhi Amaromda Manipur da su Rajiv Gandhi ne laikhidabagi kunmangarak subaning sing thoram Manipur Pradesh Congress Committee ne sinduna Congress Bhavan da pangthokre thoram aduda Manipur Pradesh Congress Committee gi President TN Haukif Chief Minister Okram Ibobi Deputy Chief Minister Gaikhangam Minister MLA amadi MPCC gi mioi kayana saruk yakhi laikhidraba Rajiv Gandhi gi photo da laisu katuna ikai khumnaba utkhi Zati asibu ngakminnana ba MPCC gi President TN Haukif na nahona na wasak lauki Chief Minister Okram Ibobina Thoramgamaliana Haikibada, Bharat ki Saknai Rabalu Singh Rajiv Gandhi bu terrorist singna hat kiba asi thamoi sokna nungaite Mahakumbhalu Singh balai kidaba asi miyamgi achauba mangjabani JC ILPS na sangsiliba sinthale pagi khongjang asinang asisu mahoksagi punsida chauna akaibe piri Khairamban Kaithel Kane Khide Lambida Mi Chatpagi Chang Yamna Nem Khi Mahiloi Sang Singh Thong Hangna Khide Sarkar gi Office Sing Thong Hangbagi Chang Yamna Nem Khi Amaromda Mayang Imphal Club Coordination Committee gi midyang makhada mioi kayana Mayang Imphal Bisnupur Road ki thana ani longbida human chain chemduna Manipur da inner line permit system chana halu pass tawkiba bill ahum act on to o mitop na vote lepa amasung thadaba ya hanganu haiba kholau kaya ga loinana khongjang sangsin khre Wangkhai Maikegi oina Kaithel Asangbida miyamna lambi thingbaga loinena community hall da wakan mifam chathakhi saruk yakhibe singna Manipur da ILP chatna hangadabani haiba kholau kaya laukhi Wangkhai Maihobol lampak manakta sumiyamna mafam ani thokna azat awok sing thingki uwa kaya phaijinduna lambi thingjinki Kongba thongda lamdam adugi miyamna lambi thingduna khongjang changsinki ayang pali road ki mafam kaya da miyamna uwa electric post amadi GI sitna chingba sijinnaduna lambi thingki Tangai fadana chatpasing natana atopa amata chathok chasin tawhan khide lambi asigi nongmai bung chakpram laikai mapada masing yamlaba mioi sing thoraktuna lambi thingbaga loinena lamdam sida khodaktagi ILP chatna hangadabani haiba kholau kaya laukhi Mitom na vote! Mitom to give a bill We want MP! We want MP! Long live Manipur! Mitom the vote! Lamlong thongda su miyamna lambi thingjinki mafam aduda lairamba mioi singna achat awok sing lakpa sing ningthina yenglaba matungda tangai fadaba oirabadi chathanki Dingku road ki oina ISBT mapada miyam thoktuna lambi thingki nungthilgi pung anirom tabada mioi ani yungau puraga lakpadagi lambi thingliba singna faraga yu adu haidoktuna manghanki thokdok adubu yaningdaba phongdoktuna yu purakpa mama masana mafam aduda lairamba auto rickshaw ama thugai khibabu pendaba phongdoktuna maira paibi amana pendaba wafam kaya phongdokli Akhoi sawai de tanaraga phabani aduga macha nupa na okto je thugai bane mingchen mamai se mingchen mamai se mana thugai bane ba aduna maram oiraga hauji laikai gi mi chu ta khre akhoi na achok chaw na ngarang dagi changjal lai ba khongjang ji dai da mana kari gi damakta singnaraga tauri bano haibani aduna ILP bu usita bani laikai ju usita bani ILP bu usiti da bani aduna akhoi masi Thangmeban lambigi oina polem lekai degina khoyathong phawbagi manungda miyamna lambi thingbaga loinena tire mai thaduna khongjang changsinki
बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादसु पुंग कुंथ्रा निपाल की सिंथा लेपगी खोंजंगना चाउना अकाइबा पीख्रे बिष्णुपुर निंगथौखोंग मोइरांग क्वाक्ता अमदी कुंबी की कैथेल सिंह काना खिदे लंबीदा तंगाई फदबा लनाई गारी नतना अतै गारी सिंह सेना खिदे मही तंफम संग सिंह थोंगलोना खि कुंबीदा खोंजंग सौगतपा मियोय कयाना नोंग चुरबसु थोरक्तुना लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनखि दिंकू रोड की मापन सुबह आईआरबी गेट मपादसु लमदम अदोम की मियाम थोरक्तुना लंबी थिंगबगा लोइनना ILPS सनहननबा खोलाव कया लाउखि अमरोमदा खुयाथोंग ट्रैफिक पॉइंट की लीला सिंखोंनांग खोंग फावबगी लंबी थिंगदुना मियामना लंबीदा टायर मै थादुना खोंजंग चथखि लोइनना मणिपुरदा ILP सनहलु हाइबा खोलाव कया लाउखि पिसुम निंगोम लेरक हुइद्रोम लेकाई एलांगबम लेकाई कसामथोंग एरिया अमदी होदाम लेरक तसु मियाम ने लंबी थिंगदुना ILP की खोंजंग चंगसिनखि JC ILPS की खोंजंग असी यारिपोक तसु लमदम अदोम की नुपी सिंगना सौगतुना लंबीदा अचत अवोक सिंग थिंगबगी खोंजंग चंगसिनखि मोंखांग लंबीदा लेबा मॉडर्न यूथ क्लब अमदी लेकाई मियामना मणिपुरदा ILP खुदकता चटनागदबनी पास तौखिबे बिल अहुम एक्ट ओंथोकदबनी मितोपना वोट लेपा अमदी थादबा यारोय हाइना खोलाव लाउदुना खोंजंग चंगसिनखि खोंजंग की सरुक अमा ओइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमदी लोकल MLA की मितम सिंगमई थाखि तुंगदा मियाम की खोंसत अमा सिंजमई तमना हाइगलकपदा सिंजमई सुपरमार्केट पुलिस कांगुना थत्तुना मखाताना चहनखिदे अदुबु इम्फाल मोरे लंबी थिंगबगी खोंजंगदी मखाताना चथखि ILPS की खोंजंग सौगल अदुना सगोलबन मोइरांग लेरक मैनो लेरक अमदी सलाम लेकाई मपादा नुपी सिंगना लंबी थिंगदुना खोंजंग चंगसिनख्रे मणिपुरदा ILPS सनहलु हाइबना सिंगबा खोलाव कया लाउखि JC ILPS ना संगसिलिबा खोंजंग सौगतुना यारिपोक टॉप सिंथादसु टॉप सिंथा यूथ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन अमदी टॉप सिंथा मैरा पाइबिलुप सिंगना लंबी थिंगबगा लोइनना यारिपोक बाजार फावबा मियामगी ओइबा खोंजत अमा चतख्रे हाइरि नंबोल बाजार दसु मसिंग यामलबा मियाम थोरक्तुना तिदिम लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिनखि खोंजंग अदुना दुकान सिंग थोंगलोनखि कैथेल कानखिदे स्कूल सिंग हांखिदे ILP चटनाद्रिबा फावबा चंगसिलकपा खोंजंग खुदिंगमक्ता सरुक यागनी ILP चटनाहलु हाइबा खोलाव कयासु लाउखि JC ILPS जिरिबाम ब्रांच नसु सिंथा लेपगी खोंजंग असिसु चंगसिनखि लंबीदा मियाम थोरक्तुना अचत अवोक सिंग थिंगखि अमरोमदा ngasi numidang waramda miyam gi khongjang loisilamdai da yamlaba miyamna kwa kaithel mai kaidagi kaisampat tamna haigalakhi police na kaisampat hodam lerak mapada thatkhi nakal anina chauna muknarakpadagi irang adu laksinana ba police na tear gas kaptuna tankhai asok apandi yaukhide no ba JC ILPS na sangsin kiba khongjang da miyam na mapung phana sogatuna mai pa han kiba asina yelhaumi kannana bagi demand asi soidana mai pa kani thajai asuk lurba tanpham asida manipur government na thausadana leithokpada natana congress amadi BJP na mikhalda makhoi masel hunaduna leithokpa asi maram sade haina JC ILPS ki convener khomdram ratana phongdokre ngasi numidang segaro talaiba committee ki office ta pangthokpa pawgi mifam amada ratana makhataraduna government asina prime minister unanaba all political parties singna lokhibe firep nimitarani helaba fawba thausadana matam henkinabagi mawong da leithokliba asi yenglaga makhatana miyam gi ihau jangsinbagi tangai fadaba lei Manipur miyamna me kulhumdoi numidang pung 8 tagi mairagi khongchat chatuna kholaw lawgani me kunmaridana Manipur da lairiba regional amadi national political parties singi office ta miyam thomjinduna makhoi gi thabak thoram sing thingjinbagi khongjang changsingani masi fawbada mijeng changlaktrabadi government lairi haibagi wahan thok laitre khalaga state amadi central gi office sing thingjinbagi thabak changsilagani haiki budale moi office je moi mathau to mathau ta de miyam gi apamadu natabida moi interest la amina moi mathau to bagi mathau ta de maramaduna akoi
ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯥꯡ 14ꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯍꯥꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗු JCILPSꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯒꯠꯀꯅꯤ इहो सौगलिबा मियामनासु तंगाई फदना JCILPSना खोंजंगदा कोमथोखिबा एसेंशियल सर्विस मीडिया लाइनिंग लाइसोना चिंगबा अदुदि ngakna thabak tawbiyo haiki चंगलिबा इहोसिदाइना मयामदा थमदनिंगसि मरुइना मखातबा चंगबदसु अखोई मियामगी इहोनी अदुना अखोइना JCILPना चंगनबियोबा मदुगी मायोंदो अदुदि यांगे चंगन होनबियो नतबिदा अखोई तोंगान मियामदा कैदा हरासमेंट पिबा पोती यांगे मियामना तौबिगनो मरमदि अखोई ngara mukada amjugi timma jailda akhoi jailgi duty chabada akhoi lambi da kaida akhoi sindale bagi sokot permission na kaina thinga kana chanda bagi yamna nuai taba paw lei April gi tang tara mathoi gi numidang da nungai de leiba maira sangda nongmai kapsil lambada mioi tara mari sokhiba thogdo adugi matangda chenaba mioi sing hojik phawba sarkar na chairak pi dababu yaningda ba phongdoktuna lakliba tang kulhum doida kauriba manipur ban asida tongan ba club organization kayana saugat kani hairi JCILPS की खोंजंगी मनुंग सन्ना था असिगी निपान गी नुमिदांग दा चटखिबा मैरा गी खोंजत दा सरुक याखिबी तारिनिबु पुलिस कमांडो ना तमथिन फुरम खिबगी मायोक ता सेम खिबा JAC गा ngasi चीफ मिनिस्टर गा उनाबदा वारोइसन पुरक पंगम खिद्रे हाइरी ngasi नुमिदांग उरिपोक तौरांग बम लेकाय दा पांगथोकपा पावगी मिफम अमादा JAC गी एडवाइजर सोराम तिकेंद्रजितना ngasi चीफ मिनिस्टर उनाबा अदुदा डेप्यूटी CM लोकल MLA अमसुंग SP इम्फाल वेस्ट यावखि थौदोक अदुदे चेनाबा पुलिस पर्सनल सिंगी मथक्ता मतिक चाबा एक्शन लौखत पिनाबा JAC गी माइकैदगी तक्सनखि गवर्नमेंट की माइकैदगी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चथगनी हाइना थमलखिबा वाफम पुंग कुनमरी गी मनुंगदा थबक लौखतनाबा खंगहनखि करिगुंबा मसिगी पाखुम पिरकलबदी खोंजंग हंदोकनी मसिगी ओना तैनाबदा पाखुम पिरकलबदी मखा ताना खोंजंग कया संगसिनगनी हाइखि अदुदि तौदना नोइना चैना कनबा ममाइदा कनबदगी मखुतुते अदुगी फोर्सुना करिगुमा मखुतुर ngamdade mamaida palamabdi angangi kari phibam oiramgani adugi mathakta managanda khongupki net gi dak mayam loina khoina ulami asi mayam je thokna noina nubitaraum de gi manungda mi soiba furammi ba police mayam do police commando gi team do noina khando abra khandokba ngamabra aina khoina hangbada huji phong ngamdri ai adudi angangi na chara heliba mayam jina खोंजंग चंगी बजे नोइदी फागी गोने खलब्रा पिराबा अखोइगी डिमांड जिगा चपचाना थुंगदबा डिमांड सिगा थुंगदबा मरी लेना चपचागदबा दे कनो मोई प्रपोजल दो लादे अखोइगी तौरिबा धरना तौरिबा अखोइगी खोंजंग असे अखोइगी एजिटेशन जे कोमथोक जगनी करिगुंबा असिना मोइने पिरक्त्रबा आइदि गवर्नमेंट पिरक्त्रबा नत्रगा गवर्नमेंट पिरेइबा प्रपोजल दो अखोइगी डिमांड जे सैटिस्फाई ओइद्रबा अदुरदि अखोइ खोंजंगजी अमुक हेन कन्न चंगिंगगनी हाय JCILPS ना सिंथालेपगी खोंजंग संगसिलिंगै अमदि पुलिस ना नुपी अमा फुई हाबगी मरालदा सेनाबा पुलिस पर्सनल सिंग जैराक पियु हाइना उरिपोक लंबी मतम कक्तना बन तौरिंगै सैरक्ता ngarang numidang pung tararom taba matamda uripok torang mamlaikai mepada Honda Activa tongduna lakpa mioi ama ban saugat pani singnaba singna gari lep nanaba tanarakpada accident thoktuna sire hairi Laikhidraba mioi adudi pisum oinam laikai degi Okram Balendro chahini fuhumdoi apokpa chawyaima kawi hairi थौदोक अदुगी मतंगदा अपोकपा चौयाइमना फोंदोरकपदा लाइखिद्रबा बालेंद्रोगी मचानुपीगी बर्थडे गी दमकता लाई कटननबा हैरा खरा लैबे चटखिबनी हाइखि इचाजे लाप युमदा हलप याबनी अदु हलपदो याद्रे आई ngaktung chonde gibana phardong male haidana hai अदु मियांगी वका मियांगी यौनी मसिदा LPC दा इजान पाना यौगीबा चटपे यादबदो मधु छावम थोकते अदुनदी वरगा इचा काइनरबनी कौबनीना नुआइतब खर फावी हाइलपी तौरीब कांगबुदा छाव जरुबा वारुरुबै वा नतबा जुमना तौरीब थबक मतौ हौजिकी मतमगी समाजगी अमजु लोइन हौ हौ क्योंदना नेतादब समाज अमदा लैबसिदा
पुंजे कितंग नुंगाइजदे अदुई वानी आइना नुंगाइजदे हाइबदी ngarang numidang uripok torang machine flyover bridge makhongda accident thoktuna mioi ama lekhidabagi matangda ngasi uripok torang mamlaikai welfare organization amasung uripok torang mamlaikai women's welfare association sinduna mifam amar ada govindaji mandapta pangthokre thokdok asigi matangda mioi kharana social media da aranba yumfamda thagatuna mob sagan anaba honarakpa asi matungda thoktana bagidama police ta wakat pahaina yanaki thokdok aduga torang mamlaikai gi mioi amataga mari lenade laikai masinda thoklabanina laikai gi mioi khara yauraga red cross society members singa punna rims ta pukhat minakhi laikai gi mioi sing yauna pisum oinam laikai da chatuna laikhidrabagi leifam thiduna imung manung yauna rims ta lakminaduna laikanana ba hona minakhi laikhidrabagi mafamda mifam aduna awaba phongdokhi hojik pawgi marak thatna break ama Klana chini kun mga mapufarang kada in advance or ba growth ba manipur data na tana maling no pong kuding magka likla ng mga number relation hai and wishing likla on its 25th celebration. Constipate season of you. Constipate season of manung sa manungay taba constipation problem ko kan mangami. Itan ba mga sasada ba sing musong ko kan mangami. No mada tumam dai da lubu sa ising glass amada chamas amana traga ani da thadar ka season of you. Constipate. Unique Education, CBSE, Sega Road, Kojeng Hazari Lekai, opposite Sanga Express. 5 months CBSE 11 and 12 science, 3 months CBSE 9 and 10 SA1 starting from 12 May 2016. Vacation course for Navodaya Sainik and Outsider 2nd May 2016. Girls hostel in the same block, boys hostel and van service available. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba, kok sikpa, tang sikpa, phu naba na singbada sinaba yarba, lipsam gumna puthok saba Oza. The third Education cum Counseling Fair 2016, organized by Directorate of University and Higher Education Government of Manipur, will be opened on 22nd to 23rd May from 10 to 5 p.m. at DM College Multipurpose Hall, Imphal, reputed 90+ colleges and universities at your doorstep. Break kitungda taramna oksari Food Security Act ki matangda hauzik yelibe seng asi April thagini May thagi seng yendri fair price shop agent singna seng lawrana ba Consumer Affairs ki Minister KSS Biren na phongdokli ngasi kanglapata laiba Minister ki quarter da pangthokpa pawgi mi famamada mahakna makhata raduna act si April 15 dagi satna ba haukhibani India government na Manipur gi April thagi oina seng kota ton Lising mapan sa mga tsupna Nepal aduga gehugi kota handoktuna punna seng ton lising taramathoi satret marfudrataruk hena phangki ekta sigi makhada kana ba phangada ba apunma misingi changna sada marfutare ni adubu sada humpudra mari 10 taruk mari khakta card piri awat pasing phanghanana ba district khuding makta anauba card phanghanna ba mari lena ba official singda khanghan khre April thagi oina sengi kota FCI gi godown dagi loksinduna state ki godown da thamle May thagisu paisa pisinduna godown da leire agent singna cheng mapung phana loba laktaba sina miam da cheng phangan bangam dabani matam chana sell deposit tawduna cheng lobiyo haiki ekta sigi makhada miam na chingna balaira badi toll free number amadi department ki website tagi paw lobiyo aranba tawba sing matik saba action logani haiki mayam sina aranba toraba natraga karigumba khangbi ningba leiragadi ekoi telephone number 1800 toll free ni 3453821 sida adu loina aigi office ke number 2452512 sida adu loina na ekoi website www.pdsmanipur.nic.in sida ekoi complaint tawirapa yagani ada samain thal April kun mga da kaithel nang nanaba satnaba haukiba Food Security Act asoiba ranbatana thalle haina Maoist Communist Party Manipur gi serol amana phongdorakle Loop asigi Secretary Publicity and Propaganda Nonglen Maite gi serol amana lamlai maikai da act asigi asoi angam yawrakpa si yamna laibak thibani Manipur gi oina mapung oina act si asoi angam yawrabasu lamlai maikai dagi miyam gi ningba thungnaba thabak pakhalakani haibagi achet pathajaba laikhibani adubu
ngasi di lamlai maike gi miyam gi thajaba asi aremba tare lamlai maike gi miyam amadi lup asina thajaba thamlamba wafam di ek tasiga haktheng nariba minister lamlai gi MLA oirabanina soidana lamlai gi miyam maru oina lairaba miyamna ahongba mamalda cheng phanglagani haina khalambani yumthong gi cheng suna phangdriba asi thoktanaba mari lenaba khudingmakna haina singna khong thangbiyu amadi athuba matamda midyang sangbiyu lup asina kanagumba amataga muknaba famde lairaba lawmi sinmi miyam gi phangpham thokpa chakthung me tha asidagi hauraga phanganbiyu lup asina su miyamna sangsilakpa khongjang khudingmak mapung phana mangjil thana saruk yagani haidi India gi oina ana layengi hojik lairiba saknairaba miyoi kunmanga gi manungda Sija Hospital gi Managing Director Dr. Palin Khudongbam yaure Delhi de West by Advanced Media Group na fongba Met Get to Deda Dr. Palin gi ming asi awangnong poki oina mahak mathanta yawbani Dr. Palin na angang oiringa diki hauna Manipurda ana layengi fibam phagat hanana bahona rakiba kaya magazine asida panmaga loinana ana layengi khuthangda India amasung Myanmar anigi mari phagat hanana bahona kiba Mission Myanmar supalli Thangalawai housingna sekmai kaujing laimada laiba salam syam kauba sahini furam suraba miyoi ama koirengai water supply manaki Imphal Turelda siduna leramle mahak chatkhiba tha asigi tara tareta mayumdagi hinsang hekpa chatkani haiduna nungthil pung anirom taba matamda thokibani hairi asiba haksang police na lokhalaga Jenims ki mokta thamkhre Imphal Morelambi ki Tengnaupal Police Station dagi kilometer amarom chatlaga laiba mafam da handak nong suba sinamaram oiduna hana lambi ningkhai khibadagi semjin khiba mafam asi amuk hena ningkhai khiba yabagi fibam da leire hairiba mafam asidang asi Chandel gi SP amadi More gi additional SP mubi yauna sangduna yengsin khre Indian Council of Agricultural Research ICAR na lauba entrance exam ngasi Imphal gi center singda mai pakna pangthokre exam asigi center ta kiba CC Higher Secondary School amadi Tamphasana Girls Higher Secondary School da mahairoi singna exam asigi damak parikya famki nong tabana mahairoi sing chathok chasin tawbada khudong zadaba kharadi mayokna ki ngarang ayok pung 10 minute 10 chatpa matamda Thobal district ki manung sana laiba Hairok part 2 Singol Melai Tampak Tourist Center gi lambida BSF ki yangkhai mari suba battalion da company gi khong na chatpa petrol troop amagi mathakta PLA gi special warfare na landa khre haidi landa ba duda BSF ki lanmi sing asok apananghan ki lupasi gi chief Department of Publicity Bangkim gi cherol amana PLA gi special warfare gi kangbu asina misam miot minai tawriba miam gi yeknaba lanmi BSF ta landa khiba asigi damak war office tagi chief of the army staff na thabak asibu sillang khiba sing thabak asi pangthok pada saruk ya khiba sing special warfare gi marup sing amadi mateng pangbi khiba khuding makpu thagat ki hairi Uttra Sanglen Sana Konungda Ibudong Nong Saba Masung Pakhang Bacheng Hongbagi Thauram asi pangthokre Uttra Sanglen Sana Konung na sinduna pangthokiba thauram aduda Manipur gi ningthau laisemba sana jawba Sana Konunggi amaiba amaibina singba kayana saruk yakhi laisemba sana jawbana thauram asina lamdam sida nungsi chanaba purakpa oira sanu haikhi Makoi yung famda thongni jaraga leiba asi ingnaba siknaba aduga nungai yaifana panaba leiba asida kanagumana aikhoigi yeknaba aduga mapandagi atoppa kanagumana aikhoigi mangna takna silakpa matamda ngakthokpinaba adagi aikoi lamdam asida leiriba aikhoigi isilinaw sing mayam khoigi tere salai mapal gi leiriba singnaw sing mayam si amaga khojel ningel pinanaba jel mananaba nusi chanana leinanaba khoigi kumba khoigi wakal londa lamdam asibu konbiriba igiro nong saba amasing Jiro Pakang Bani Ngomfam da Thungni Jaba Nam Thakpa Thauramni Schedule Tribe Demand Committee na Maitai Mitai bu Schedule Tribe list ta salhanna ba changsilliba khongjang asida lup kayana lanna artha halle haina desamna thadorok pa serol amana khangalakli Desam gi Publicity and Propaganda Secretary Lesang Them Lamyan bagi serol asina makhata na khangalakpada Maitai Mitai na Schedule Tribe list ta sanba matamda hana Schedule Tribe ta laiba miyoi singi damakta kwata amadi makhoi gi sakthungda akaiba karisu lairoi makhoi gi hana leijariba mafam sing lausin bagi wafam laite miyoi kharana lanna artha han bagi thabak tawbiganu haibaga loinana Maitai Mitai na Schedule Tribe ki list ta sanbada kanagadaba wafam kaya su khangalakli
MB College की ising thumjinduna leiriba asigi matangda government na thabak lokhalaktabadagi ngasidagi A block amadi main gate students union na solon sinkre khoisaunaraba mahairoi singna college asigi furniture singmai thakhi union ge general secretary Dhanachandrana handak chukhiba nong asina college asigi campus manung ising thumkhibana mahi masing tambada chauna khudong chadaba mayok nare hauji exam su pangthok libani phiba masida numit humni gi manungda thabak paikhat pinaba hanana khanghan khrabani adubu thabak amata paikhatlak tabadagi college thingjin bagi khongjang jangsin bani BA gi ani suba amadi taruk suba semester gi exam su boycott tawre pungkun mari gi manungda thabak lokhatrabadi hena kanba khongjang jangsilagani haikhi pungkun mari gi manungda Israel minister amadi director of education yugi miyeng makhada karigumba action mata lokhapik tarba taragadi education yugi amadi Education Minister की get power solon की कोई सात्र सिंह खोंजन ऐसे लगने सिकुम लबा कोई की कम थे ना सात्र सिंह इसिम की मरकता एग्जाम था बा असी फाउला कोई की मको कोई भी बा कोई मिनिस्टर सिंह तुमिन लाइदुना येंगुल लेसन बा से कोई की सात्र सिंह मफम दा अचौबा इरांग अमक की इनवाइट तौरपने है दो कोई लौजै मरु अदुना मरम वर्गा याम थुबी मतुंग मनुंगदा पुंग कुनमरी ngasi leina पुंग कुनमरी की मनुंगदा करिगुंबा रेस्पॉन्स अमक फिर तब तारगदी कोई मखाताना कोई खोंजंग कया अमा सिंगलकनी हाइना कोई महाराजा वर्जन कॉलेज स्टूडेंट यूनियन की साइट की जरी नुमित हमनि जथागदबा मैतै पुयागी वारी लिकलम लिबगी थौरम अमा थांगलवाई अवांग लेकाय खोंनांग मखोंग मानदबता हौख्रे मितै लाइनिंग लाइसोन अमदी पुयागी ओइबा वारी वाखोंग कया खंगनबगी पांदमदा थांगलवाई गी इमा इवेल सिंगना थौरम असि सिनबनी खोंजू केंद्र की MLA बिस्वजित की मिंजेंग मखादा केंद्र असिदा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा मपुंग फाना खुदोंग चाबा फंगनबा अमदी AAY की कार्ड होल्डर सिंगदा नियम सुमना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगी खुथांगदा फंगफम थोकपसिंग फंगननबा कन्ना होटनरिंगै चैरक्ता MLA बु मिंगचथिनबा थवोंग मियोय खरना चथरकपा असि खोंजू केंद्र डेवलपमेंट कमिटी ना कंडेम तौरकले अमरोमदा खोंगमन जोन 3 वार्ड डेवलपमेंट कमिटी ना सु कंडेम तौबा फोंदोरकपगा लोइनना असिगुंबा थवोंग असि मतुंगदा तौबिगनो हाइरि तमेंगलोंग खोंगसांग लंबी सेमगदबनी हाइना खोंजंग जंगसिनलिबा तमेंगलोंग की फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन सिंगा DC गा उनादुना वारी सांगनाख्रे खोंजंग जंगसिनलिबा सिंगना DC दा लंबी थिंगबगी खोंजंग असि क्लास 10 पास तौरबा माहिरोय सिंगी तंगाई फदबा चे चांग सिंगलौरुनबगीदमक थासिगी कुनमंगा फावबा कोमथोकनी अदुबो तमेंगलोंग दा लाइबा गवर्नमेंट ऑफिस सिंग अमसुंग नेशनल प्रोजेक्ट सिंग थिंगबगी खोंजंग दी दाबी असि फंगद्रिबा फावबा अदुमक जंगसिनगनी DC ना मरी लेना बसिंगदा तक्सिंदुना हुजिकी लंबी की फिबम असि मतम खरगी ओइना सेमजिनबगीदमक BRO सिननबा तक्सिनगनी हाइखी DCM लुइखमना खोंजंग असिना अखोइगी मियामदा अवाबा पीगनी मरम अदुना मसि हंदोकनबा अपील तौखी हौजिक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंग मागी मफमदा लेनाखिबना पाउ फाउनबा ngamde चिंगनिंग खाइबा अमदी खुदोंग चादबा कया मरुमना मियामदा हौजिक चाउना अवाबा मायोकनरे मरम अदुना खुदकता खोंजंग असि हंदोकपियो हाइखी more damage कोई ऑफिस की थबक दसु तोनिंग बगी थवाई भावसु याउद्रे कोई स्टाफ सिंगसी right so it is better it is in the larger interest in hiding the big I think asi kitang you have to seriously think about this because koi staff singsi mayam sibo taking things too lightly now ngarang ye school dance lampakta football sanaramdagi makhong makut hamdok nanaba Imphal Turel da kumthabada nanthakiba dizinlung gangmai ngasi phawba thiba khangdri mahakpu phangnanaba Imphal Turel li mafam kayada mateng pangbiduna ahing nungthil naidana senabiriba mipung khudingmak mahaki apokpi lusailu gangmaina tobimal khangba utli hauji Manipur Fire Service ki personnel singyauna kyamgaida ahing yarektuna senaduna lairi hairi लमदम असिदा लाइरिबा प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक सिंगी ओइबा ककनबा सतना कांगलोन अमा सेमननबा KCP मिलिटरी जॉइंट कमिटीना अचेतपा फिरेप लौरे हाइरि लुप असिगी प्रेसिडेंट थौबलुवांग की चेरोल अमना मसिगी दमक लमदम असिदा लाइरिबा लनाई हॉस्पिटल क्लिनिक खुदिंगमकना लागलिबा मेगी तांग 30 फावबगी मनुंगदा लुपता पाव फावबिरक्तुना अनौबा खोंथांग असिबु मपुंग फाहनबियु हाइरि लाइरबन नंबा लमदम असिगी मियामना अना लायंगी फंगफम थोकपा मसागी हक मपुंग फाना फंगबा ngamdri
गवर्नमेंट के हॉस्पिटल दा मथौ तौरिबा डॉक्टर सिंगना मथौ दा पुकनिंग संगबगी महुत्ता मयुमदा अमदी लनाई हॉस्पिटल क्लिनिक तने हेना थवा यावना थबक तौदुने लेरी अमरोमदा नोंग नोंगमगी लनाई हॉस्पिटल सिंगी मसिंग हेनगलकली अना लायंगी मरुमदा इज्जत लाइना सेंदा लंबी अमा ओइना ngasiदी खुनाई असिदा चावना ममी तारे मसी लाइरबना नंबा खुनाई असिगी ओइनादी यामना लाइबक थीबनी मतंग असिदा खुनाईगा सुनाबा चटना कांगलोल अमा सेमौद्रबदी अखोइगी तुंगी लाइबक ऑन्थोकपा फिबम अमदा तारगनी हाइरी रेड सेल डिवीजन ना तमेंगलोंगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा निमित तरुकनी सुपना लेमना लायंगबगी कैंप पांगथोखरे दिकुइराम कतांगनम मागुलोंग न्यू इम्पा इनेम न्यू मागुलोंग कतामनम खुलसिंगदा चथखिबा कैंप अदुदा मियोइ सामा मरफुरोम लायंगदुना हिदाक लांथकसिंगसु लेमना पिखी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडोना अकक्नबा पाव अमा फंगबदगी सवंबुंग एरियादा थासिगी तरामापलगी अयुक्ता थिबहुंबगी थबक चथबदा प्रीपा के एक्टिव मेंबर अमा फारे हाइरे पुलिस की पियारो की सेरोल अमना फागतलबा मियोइ अदुगी ममिंग नोंमाइथेम श्याम चही 28 अपोकपा लैखिद्रबा जातेसोर सवंबुंग गेटतगिनी अमरोमदा इम्फाल वेस्ट पुलिस कमांडो नंगरांग नॉर्थ एओसी एरियादगी KRA की मेंबर अनि फारे फागतलबा अनि अदुदी लालबॉय खोलाउ चही 29 साइकुल की चोंगजांग खुलदगिनी जानकोलम हाउकिप चही 39 बोंगजांग खुलदगिनी लाइरिक लाइसुगी मंगाल लैत्रिबा अमसुंग सेल तुमगी फिबम सोथना लैरिबा खुनाई असिगी मियोइ सिंगबु सेल की मतेंग पांगदुना वुमेन सेल हेल्प ग्रुप सिंगदा माइक्रो क्रेडिट की खुदोंचाबा पिननबा अमसुंग सेमी स्किल एंटरप्रेन्योर सिंगदा मखोइगी बिजनेस तौजनबगी दमक वॉलंटियर फॉर विलेज डेवलपमेंट तमेंगलोंग ब्रांच अमा हांगदोखरे थौरमदुदा रोंगमई नागा बैप्टिस्ट एसोसिएशन के वुमेन सेक्रेटरी गायमुना रोंगमई BBD की चेयरमैन टेनिसन काजिंगमई ऑपरेशनल मैनेजर W हुइरेरो सु सरुक याखी ngasi People's Voice ta ngarang Manipur University ki makhada pangthokiba BA anisube semester amadi BSc taruk suba semester gi parkhya adu satna gadra natraga satna roidra haiba asumba ma khanghan biu haina Oripo Khwai Brahmapur lekai degi khatri mayum Banison na phongdorakli ngarang mi gi tarikun ira numita BA BSc second semester amadi 6th semester thakiba mahiroi singda JCILPS की स्टूडेंट्स विंग द परीक्षा अदु चनबा यारो हाइबसी वकल कितंग खंथबा वाटप्रा हाइना खंजै मरमदी छात्र अखोइदा परीक्षा थाबा यारो हाइबगी इन्फॉर्मेशन JCILPS स्टूडेंट्स विंग की माइकैदगी अमदी कॉलेज अमसुंग MU अथॉरिटी दगी मांगजौनना पाव फंगिबा लैते इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया दसु एग्जाम थाबा यारो हाइबगी पाव फंगिबा लैते अदुना छात्र अखोइदी हानगुम रूटीन की मतुंग इन्ना परीक्षा थाबा चचबनी JCILPS स्टूडेंट्स विंग MU गा यानबा पुरकपा गमद्रगा छात्र अखोइना परीक्षा थाखरबा मतुंगदा परीक्षा चनबा यारो हाइबसिदी यामना अंगपा पोई मरम अदुना मसीगी मतंगदा MU अथॉरिटी की माइकैदगी थाखिबा एग्जाम असी चनगद्रा चनरोइद्रा हाइबगी वाफम असी छात्र मयाम अखोइना खौरांना गाजरी JEE Advanced 2016 की हयंग अयुक पुंग तरेत तगी नुंथिल पुंग मंगा फावबा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इम्फाल द पांगथोकदौरिबा एग्जामिनेशन असिदा सरुक यागदबा कैंडिडेट सिंग इन्विजिलेटर अमदी स्टाफ सिंग हौजिक संगसिलिबा मियामगी खोंजंग असिदगी कॉमथोकपिनबा डेप्यूटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर JEE Advanced Exam 2016 मणिपुर सेंटर ना अपील तौरी हौजिक सानबगी पाव अमुक फंगबिगनी सानबगी पाउदा वर्ल्ड चैंपियन मंगारक ओइबंगम खरबी लमदम असिगी सकनाय रबी बॉक्सर मेरी कॉम हंदक पांगथोकदौरिबा रियो ओलंपिक्स यावबो फंगलारोय ngasi astana sanakhiba आइवा वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की अनिसुब राउंड माइथी होबदगी ओलंपिक क्वालिफाइड ओइकिदबनी चैंपियनशिप असिदा मेरी कॉम सेमीफाइनल यावबो ताखी अदुबो ngasi जर्मनी की अजीज निमानी गा सानबदा पॉइंट नगना माइथी होखिबनी इंटरनेशनल की थाकता सानरोय कया पुथोकलिबा मणिपुर हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप की पुवारीदा अहानबो ओइना फाइनल संख्रे हिरमसिदा अखोगी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोयाई निंगथौजमदगी रिपोर्ट अमा तरुक सुबह हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप ए डिवीजन की फाइनल दा मणिपुर हॉकी अमदी हॉकी गांगपुर ओडिशा गा थेंगनरगनी हॉकी इंडिया ना अफब हॉकी सानरोय पुथोकतुना इंटरनेशनल की टूर्नामेंट अमदी चैंपियनशिप सिंगदा भारत की अकनब टीम सेमनबगी पांडमदा टूर्नामेंट अमदी चैंपियनशिप कया लेपतना पांगथोकतुना लागली मसी
सरुक अमा ओइना हॉकी इंडिया की मियंग मखादा मणिपुर न युम्बु ओइदुना थासगी तांग तारा मरीदगी टीम तारा तरुकना ग्रुप मरी ठोकना खाइदोक्तुना खुमन लंपाक स्ट्रोटअप हॉकी स्टेडियम दा मणिपुर हॉकी न सिंधुना चथरिबा तरुक सुबा हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप ए डिवीजन की ngasi थानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच ता युम्बु मणिपुरना ममांगी चैंपियन की मंगा सुबा पोजीशन ताखिबा हॉकी झारखंडबु गोल मरी अमदा माइथिबु पिदुना चथरिबा चैंपियनशिप असिगी फाइनल संखिबनी मणिपुर हॉकी की माई पाकपगी गोल सिंगदु दीपू लाइसरमना मैच की निफु मंगा सुबा मदी यांखैनिथोय सुबा मिनिटा गोल अनि सनखी अटोपा गोल अनि अदुना इबुंगो कोंजेंगबम अमदी जेनजेन निंगोमबमना मैच की तरातरे सुबा मदी हुमफु मापल सुबा मिनिटा चंदुना मैच असि माई पाखिबनी माइथि औरबा हॉकी झारखंड की अमतंगारबा गोल अदु जोसेफ कंगारीना मैच की कुनसुबा मिनिटा चनखी माई पालबा मणिपुर हॉकी की कोच उमा शंकर खेत्रीमयुमना मणिपुर की पुरारीदा सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की अहानबो इना सेमीफाइनल संगलकपदगी चैंपियनशिप असि सोइदना फाइनल संगदुना चैंपियन ओइगनी हाइबा थाजबा चाउना लैखी ngasi सेमीफाइनल सानखिबा मैच असि माई पाखिबका लोनना पांथोलिबा चैंपियनशिप असि सानरुसिंगना अफबा परफॉर्मेंस पीरदी सोइदना माई पाकनी हाइबगी थाजबा चाउना लै हाइखी ngasi सानखिबा मैच असिदा मणिपुर हॉकी की सानरोय दिनचंद्र रविचंद्र अमदी हॉकी झारखंड की सानरोय रुनित बेसरा अमदी फिरोज तर्कीदा रेफरीना येलो कार्ड पीदुना फील्ड की मपान थोहनखी चथरिबा चैंपियनशिप असिगी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच की सानखिबदा ममांगी चहीगी अहुमसुबा पोजीशन ताखिबा हॉकी गांगपुर ओडिशाना हॉकी चंडीगढ़बु गोल अनि अमदा माइथिबु पिदुना फाइनल संख्रे हॉकी गांगपुर ओडिशा की माइपापगी गोल अनि अदु अमनदीप लक्रा अमदी मनिप काक्रेताना मैच की निफुनिफाल सुबा मदी यांखै तरुक सुबा मिनिटा चंदुना मैच असि माइपाखिबनी माइथिखिबा हॉकी चंडीगढ़ की अमतंगारबा गोल अदु संजोइना मैच की हुमफुतरा सुबा मिनिटा चनखी मैच असिदा हॉकी चंडीगढ़ की सानरोय मनदीप सुखजीत अमदी राहुलदा रेफरीना ग्रीन कार्ड पिदुना मिनिट अनि फील्ड की मपान थोहनखी माइपालबा हॉकी गांगपुर ओडिशा की कोच अमूल्य कुमार बहेराना फोंदोखिबदा हायेंग सानगदोरिबा फाइनल मैच असि युम्बु मणिपुर टीम की सानरुसिंग अकनब टीम ओइरबसु चैंपियनशिप असि सोइना लौगनी हाइबगी थाजबा चाउना लै हाइखी सथरिबा चैंपियनशिप असि हायेंग लोइसलगनी लोइसनबगी थौरमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओ इबोबी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टीएस लुकेश्वर मिनिस्टर केएसएस बीरेन हिल एरिया कमिटी मणिपुर की चेयरमैन सीएस साटोलियन पीडीए की चेयरमैन टी मंगी बाबू पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एमपी त्रिविराज एमएलए केएस देवेंद्र चीफ सेक्रेटरी ओ नवकिशोर जेनिम्स की डायरेक्टर डॉक्टर एल डेवेल बबीना हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की चेयरमैन डॉक्टर टीएस डबली हॉकी इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियमा कोशी अमदी हॉकी इंडिया की जनरल सेक्रेटरी एमडी मुस्ताक मोहम्मद थौरम मपुसिंग ओइगनी थागतजरिबो याय हौजिक ngasiगी ओइखिबा अइंग असागी पाव अमुक फंगबिगनी ICAR लंफेल पाटगी फंगबा पावदा ngasiगी ख्वाइदगी साखिबा डिग्री सेल्सियस 22.3 ख्वाइदगी इंगबा डिग्री सेल्सियस 10.2 नुंगसित्ता यावबा इसिंग मनेलगी सांग अयुक्ता चादा 43 नुंथिलदा चादा 35 होइखि ngasiगी नोंग सुखिबगी सांग 53.3 मिलीमीटर नि हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक फंगबिगनी प्राइम मिनिस्टर अमदी होम मिनिस्टर उननबगी अयाबा हेक फंगबगा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मिहुसिंग दिल्ली दा चलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर ऑक्रम इबोबिना हाइख्रे भारत की प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा राजीव गांधी लेखिदब नुमितपु एंटी टेररिज्म डे हाइना पालन तौख्रे अमदी मेरी कॉम रियो ओलंपिक्स के क्वालिफाइड ओइद्रे मसीगी ओइनदी आईएसटीवी न पिजबा मणिपुरी पाव मतंग असद लोसिंजरी मियंग ताबिरिबा पुमनमकु अमुक हन खुरुमजरी।